wena. Shamuka sithi Uzothula wena yes. Ngicela abantwana. Uzothula. Imahlomuka-ke uzothula-ke nawe manje ungilalele uyezwa. Mengabe ngelinye ilanga uzwa kuthiwa umama khona umfana ofike wamhlaba strong ungenze njani? Ngenze isibonelo. Wena ubizelwe Hlomuka ngicela ungilalele. Ngiyazi ibangulaka. Ibangulaka. ubizelwe mina nkabi yami la ubizelwe mina nkabi yami. Angifuna sikhulume Yindaba la. yomuntu oyishoyo wena ugxeka mina. Ubizelwe mina la. Okay, yini? Wena. Nizohlala ngami la. Okay, make me understand ukuthi mhlambe awumhlaba umama ngoba uyena onenkinga. Uhlangana nalokho wena. Cha baba mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe action ba. Ufuna ukuhlatshwa. Useshilo Ufuna ukuhlatshwa abe nengane. Ufuna ukuhlatshwa. Ngicela abantwana. Zikhona phela indlela zokwenza abantwana ngaphandle kwesitabane. Akukho kunye baba into engizele emzini ngizovusa umuzi wakongidi ngizovisa umuzi wakohlamuka baba ngicela abantwana hayi enye indlela indoda yomzulu lokho nje okusho nje mina ngikwazi Uthini indoda yomzulu lokho kusho uma ukuthi mina abantwana ngibafuni ngenze njani angeke uzukwazi ukungithathela ekhayeni ukuzongenza ifinish Kanti ngiyakuzokwazi ukungithathela ekhayeni ukuzongenza ifinish uyangithuka futhi uthi ngikwenza ifinish ungenza ifinish baba ungenza ifinish uyangithuka njalo amanye amazwi abantu besilisa ngiyawaziba ngenxa yokuthi ukhona akufanele ngabe wena uvikela isithunzi sami baba sengizivikele kakhulu ube manje khulunywa ngabo ukuthi uzalwa nini mina babuya ngeqi inyanga mina ngifuna ukweqiwa inyanga manje ukhona 3 years wonke kuba nini ngithiwa abantu bakeni ulisebenzisa ukuchama nje kuphela ngikhathele liyachama yabona kabi yami la ngizokubona yabona lenzo kubona khona lenzo kubona khona yabona lenzo kubona khona ukhulume kahle manje wena uvela ube nolaka yabo ungijwayela kabi ungigibele ekhanda ungigibele ekhanda wena usukuyenza ibe ngami mina ngicina izolo ukushaya wena ngikwazi wena ukuthi imingaki mhlawumbe uyashaya eceleni uyabona bafo ngizokutshela nje mina nginesiko lami engilenzayo oluka ngeke wena ungitshele ukuthi ufuna ngigibele ngesikhathi ufuna ngigibele ngaso nginosiko lami baba wathi uzongcina emtshitshini bami wathi uzongcina emtshitshini bami wangithola ngeintombi wathi uzongcina emtshitshini bami sengifike nabo umtshitshini bami kwangithi sengifike nabo umtshitshini bami kwangithi ngiyakutshela nkosikazi ukuthi mina nginesiko lami engilenzayo iluphi ngathi mina mangifunga nawe ukuthi sofa silahlane ungangitshela ukuthi kunolunye usuku ufune ngi-understand iluphi baba lelo siko lelo ukuthi kufanele unkosikazi afike alambe bengazi ukuthi uyalamba kanjani bengazi ukuthi uyalamba uyalamba wena uyalamba